با تویی هم سفرم، دست تو آرام بشه قلب من عزیز من، تو مسیر سختی و تویی هم مسیر من. تو فرشته زمینی، تو برام بهترینی، تو یه نعمت الهی، یه قطره از خدایی، وقتی اشکات میریزه من میخوام که بمیرم، آخه مگه میتونم چشاتو گریون ببینم. من با دستای ظریفت میشه دنیا رو بگیرم، میشه حس خوب زندگی رو با تو ببینم، دست تو آرام بشه قلب من عزیز من، تو مسیر سختی و تویی هم مسیر من. تو فرشته زمین. بقای عمر انسان است فرزند، به جسم آدمی جان است فرزند. السلام علیکم بیننده های عزیز، تماشابینان ما. امروز ما در یکی از باغچه های بچگانه بیبی سمرقند آمدیم برای تبریک کردن افروزا بانو که جشن زادروزشان است، از نام امماجونخو، از نام سرونازایتی زیبایتی و البته فیروزایتی تبریک میگوییم، از نام نازنین بانودگانه عزیزشان تبریک میگوییم و همراهی شمایان با هم میبینیم. تایر باشید اگر ما آغاز میکنیم، با کودکی سفر میکنیم. Assalomu alaykum habibi Samarqand xodimlari, aziz o'qituvchilarimiz. Mana bugun biz bugungi malikamiz Afruza bonuni shukrona kuni bilan ammajonlari nomidan tabriklash maqsadida tashrif buyurdik. Albatta, xohlardikki bugungi qizalog'imiz, bugungi prinsessamizni tabriklasak. Afruza bonu Zodruzaton muborak. امروز روزی تولدتان بوده است. امروز شما تبریک میکنیم عمومی دوگانه عزیزتان، از نام نازنین بانو، از نام امماجانهایتان که شما از همه زیاد ناز ببینم دوست میدارند شما، از نام سرونازایتی زیبایتی فیروزایتی امماجانهای عزیز گفتن که نازنین ما حاضر منو به نزدیکی باغچه تمام میکند. بعد خدا خواهد اگر مکتب و در آمدن مکتب‌های با بهای اعلام خواند و معلمه شود، مانند همین معلمه‌های باغچه معلمه شود، دکتر شود، وراج شود که آرزو میکنیم، هیچ وقت کسل نشود. ما از همه شیرین‌ترین دنیای ما همین افروزه ماست. برای ما مهربان است، خوش چکچک است، لبخنده همیشه همراهش است. افروزه بانو کلام شوید چی میشه شما؟ نازنین شما بس دیرشان هم گفتگی کلام شدن چی مشونین که است؟ خیشالی خانم کلام شدن اگر ثانی خودشان میگویم پیششان با مقصد میبونن. امروز از نام امماجانها شما با میگویم آفتابک من شام ایمان سحر شد، کفتر سپهر از لانه بدر شد، برخیز با هم یک جایه باشیم، با کفتران لانه بسازیم، دانی ثواب خود بکاشیم. افسانه که خواندم با بالینت
برای خواب و آرام و شیرینت. حقیقت بود از زندگانی تا خوب و بد را تو بدانی. قدم برای بد نمانی. میگوید امروز امجانها بحری شمایان افروزا بانو زادروزتان مبارک. حاضر یک دوگانه عزیزتان نازنین بانو شعر میداندمی؟ نازنین شعر ایتا بدمه؟ حاضر بودید چرا دقیق تبریک لیده؟ مرحبا. Что желаешь? Спасибо вам. Стих, она про маму знает стих. Кто? Кто нам пишет? Скажи, ну Мишу. Афруза расскажет. Давай, про маму расскажи. Расходи всех милей, иди по своим согреет, любит больше, чем себя, это мамочка моя. Молодец. Для мамы. Hozir birgalikda o'qib tahsil olayotgan bir guruhda o'qiyotgan sinfdoshlarim she'r aytib berishadi. Yaqinda 8-mart onajonlar uchun bo'lsa ham birgalikda eshitamiz. Qani? Xudo xohlasa bu yil bog'chani tugatib, bular birinchi qadamlarini maktabga qo'yishadi. Qani maktabga tayyorgarlikni ko'ramiz birgalikda. Marhamat. Поздравь сначала, поздравь с днем рождения. Поздравляю с днем рождения. Что ты желаешь? Счастья. Здоровья. Здоровья. Чтоб как она училась? Хорошо или плохо? Хорошо. Молодец. На пятерке? Да. Молодец. Расскажи стих теперь про 8 марта. Она тоже поздравит. Поздравляем тебя, счастье. Чтоб были, скажи, верные друзья. Чтоб были верные друзья. Чтобы были верные друзья. Чтоб училась хорошо на 5. Чтобы училась хорошо на 5. Все, счастья. Spasibo вам. Ustoz sizdan bitta chiroyli qilib tabriklab bering. Guruh nomidan marhamat, yaqinroq turing. Ikkalangiz yaqinroq turing. Bugungi Afruzamizni, malikamizni tabriklab qolamiz. Marhamat. Афрузочка, я поздравляю тебя с днем рождения. Я когда пришла год тому назад, она еще была, ей было 6 лет еще исполнилось. Я очень привязалась к этим девочкам, конечно, к Афрузе, к Нозанин. От себя лично я хочу поздравить ей самое главное счастье, самое главное успехов по жизни, отличных друзей, отличных оценок, и чтобы всегда у тебя складывалось все хорошо. Хорошо? Tashakkur deymiz, ustoz. Rahmat. Endi esa bugun biz Afruza uchun, bugungi malikamiz uchun chiroyli shirin tort olib kelganmiz. Birgalikda Nozanin va albatta o'qituvchimiz bilan birgalikda tortni kesamiz. Keyin jamoa bilan, albatta jamoa bilan birgalikda tanovvul aylaymiz. Marhamat. Shirinlikni yaqinroq olib kelamiz. Стали звезды на год взрослее, лист сорвался с календаря, но не стоит грустить зря, не зря день рождения собираются все друзья, и чем больше друзей вокруг, тем моложе сердце стук. С днем рождения, успеха, радости, везения, любых желаний исполнения и миллион ночей дней. С днем рождения, любви до головокружения и чумового настроения. Телеграммы летят в окно, порой не всегда везло. Не мучайся и не жалей. Ustoz, birinchi tortni kesaylik. Birinchi birgalikda o'zingiz o'rtada turib oling. Bugungi malikalarimiz bilan birgalikda shirinlikni kesamiz. Shamlarni o'chirgan holda, marhamat. Сколько будет земля кружить, сколько будет.
ustoz, bugungi Afruzamiz, bugungi malikamiz uchun chiroyli guldasta olib kelganmiz. Albatta, ammajonlari nomidan. Agar bolajonlarimizda gulduros qarsak chalib bersalar, bugungi malikamiz uchun topshirardik hadiyamizni, sovg'amizni. Bitta qarsak chalamizmi? Marhamat. Afruza uchun. Azomin nozanin bonoat guldastasi, nozanin guldastamiz ko'rib bugun shimoba. Muborak bo'lsin. Albatta, azomin bog'cha habibi Samarqand. To'g'ri, sakta so'zga tabrik qilamiz. Marhamat ustoz, bitta chiroyli qilgan tabrikimizni davom ettirgan holda sovg'amizni topshiramiz. Marhamat. Самарканд. И желаю тебе тоже здоровья и счастья. Rahmat. Hozir esa bugungi bolajonlarimiz uchun ikkita bolajonlar bor qo'shiq tayyorlab kelganmiz. Chiroyli bo'lib, guruh bo'lib raqsga tushamiz. Bolajonlar o'zi boyaqda shumoba, ashla tayyorladimdagi. Ashli shef barای شما وقتی خوشی کرده گروه شده usul میکنیم رقص میکنیم پیش بر علم افروزا کتی نازنین بانی تکلیف میکنیم شما هم ما یک قطار شده خوشی کرده usul میکنیم مرحمت
şaşırır Yerkatoyum yüzüyüm kızalığım Gülsen bunda şırır Gülginde bol yaşırır Manı canım kızalığım Hayatımda çarağım Gözü nuru karağım Yüreğimde madur yakşı olsun
nozu shirin qaymoqim dilim senga xumor yaxshiyam san bor qizaloqim birga yursang agar baxtliman gulsang agar suzib borim gul jamolim qizalog'im Еще раз, с днем! Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. ман аллакай дӯстони азиз имрӯза ҷашни зодрӯзро низ зодрӯзи маликаи имшабаи мо афруза бонуро ба охир расондем ҳамроҳи шумоён ба ҳам дидем монанди ҳар рӯза ки мо нав ба нав видеороликро пешкаши шумо мекунем ба мо бошед ки ин лаҳза баҳор омад эҷодиёти мо сар мешавад сафарҳо мекунем саёҳатҳо мекунем ба саёҳатҳо мебароему пешкаши шумо мекунем албатта баҳогузорӣ аз шумост хизмат бошад аз мо бо мо бошед бо шабакаи шаҳнон худро эҳтиёт кунед